wa TV sto murunzi nakutanjera wasiba kurunji eshaha nibirezekiro kandi neshaha eyamakuru agacencwire tugakuretera butunu okurga akashozi boma aho mu Rurembo urwambara kandi gutwakurundanirizo beri orkwijaga ku sound Elias tugusa hamwe na Lois Gava oho rumo rwo bonero bitakaga kuretira mbwijwire reka tukorece ebikure byija bwebembire emitwe y'amakuru ne kuhikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa basiga Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera noti musanzu ibiri mkaga na mkaga notina atal neitano okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesebwa mu maramizo St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga lyona chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akuma digiyonga na mu Burungi netambula bulungi ne bakali bobo Castro Power mufuno kuva ku masundiro ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga gacencwire kireki umunyishenjero kazi wa Rwampara muri asimwe yarwo mu Karuru ari kurekura ana kansime ndimwe kandi kumurana mu nkunda munonga kababaguzire polisi yahakanise biri kugambwa Robert Chaguranyi ngo abahagizi be bakwasirwe abandi baterwa amasasi. But we don't have anyone injured who is shot and is in the hospital. President Yoweri Kaguta Museveni yasima Kyambogo University ahabwo kutungura bya science na no kuhangahangaho. Dedication and leadership have contributed to the stability of the university. Kare ni nyongera kutanjera omakora gacencwire kandi gutwakurundanirizo beri orukuzaga kusyaho nde Elias Ritugusa hamwe na Lois Gava oworumo rwo bonero uryo mnyishenjero kazi wa district ya Rwampara kandi birayisimbiriho ati ne kibina cy'ibyo butegeki more asimwe ya rugomo kwayanere ntebeji arikurekura ana kansime oine bendera ya NRM ekintu kijaho bwanyuma y'ababirabo kugiraho okuganira hamwe na n'urukiko na mukuru w'ihanga kandi bakicaza no kora hamwe ahabwo burunzi obwe kibine cya NRM. Right Honorable Thomas Tayebwa umuhezi wa mukuru w'empanura z'ishenjero yasimo kwikiriza noku abwo burungi bwe kibina cya NRM mu district ya Rwampara. Rahmanur Rahim Maliki Yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in twamuhabura ebintu bibiri ecyo kwanza cyabyona kugira ngo more okukorera abantu ebe bintu no basa kubikora otari na MP ecya kabiri twamushaba twajya mu more titkwenda ngo uko twiro ryo murunjo tine kamogo ushange kushanga hati
nitukunuganuga ngo independent nikabaka lyakabo na munonga mama kagaruka yamwizisa yibarugire imyaka iri kurenga 15. urukiko rw'abaroma bahagizi ba Morasimwe abebembezi ba NRM mu Rwampara abe byo kwerinda n'abakwasire bendera za NRM kandi bagambira umuhezi wa speaker inshonge ziri kubateganisa uguwo kurego atubeyire kisinzi abantu bo kureba ababa abantu nkamagana 5 Chitonya amatete rubanga kagonji bakaba tubinjira umwitaka obintu bitaka Rwampara chitoka kumtura. Right Honorable Speaker, 2016 tukabona munonga twaterwe nkoni bayusiya majugitu bahamba bakazi batutera hati kutuje twabona Honorable Morasimwe yaje ati nindugo mu State House twagira nkonga tukabona nkongo nitwe tugira umusingi tugezeraho hinza mutuma bw'abantu abo kweyendeza kwenda ngo baturabiho umuntu kurabye hwe gari konkito abanyarwampara barya habo kureba igari tekuza kuturabo. We support manifesto to supporting Chibinda. Me I vote Museveni in NRM. Abakwija hansi ya atarumu I'm not voting anyway. I'm voting Museveni because in a manifesto erikutwari yango misho. She has a very good manifesto for each and everyone on Rwampara. Morasimwe na Anna Kansime baraganso kwatanso kutungura Rwampara district. Mwine Rwampareji mbwene hati numwenda president aijaba ganise mu Rwampare ya more neya ejo shini kibasika hati rero burkafseru ampe mu akanyarera kandi akahe ana aho kandi tumwahika habwende ubundi kwenda mukibarizo haryabo abarukumpagira nyenda futwaro mu kishogu kugira ngo twatanisize hamwe tusime Honorable More ahabo kubasa ku respectinga constitution ya party kandi agaraka respectinga mama watwesera Hasande akatustamisa umurikiko akajya ngo turete sanite nashi estinsa cya Rwampara kigarikeho ngwe ni musima ahabo kubasa kurikiza irakeryo kandi nabo kubasa kumanya umugasho gwa NRM akikiriza ugara kuzarubaju then ana nanye nguntandikira habire yasya imwe kandi kumurana munkunda munonga kababaguzire mbwene ko mwayangire kugurwa nkabaningwa RDC wa Rwampara Harriet Nakamya yashaba abanyarwampara kutora nabebembezo mu Businge tukorere hamwe tunakaruka president nicyo twaba twarwampara kandi nyowe ndiyo muntu namazima ninsobya I do errand ndiyo muntu musasire abantu bona bisobize musasire nimba nabashengereza tukona karuka muzeye umugani makuru abaturo mu Rubuheje county nibenda bebembeza baratoranwe babashye buhereza bitakoma mu kubaraganisa hati ya Izra yaza kwegamira arakugambira umgiruta umuhanda mize yitwine ayimware ko mwahareba tukobuza kashari barebe mande kozire enguto zitiye koransi konguto ngabuheje tuteganisa kureba nga district ya Buheje tawe umuhanda nagumwe okuka district nangwa nkakabuto ka koransi ko bazafika district hatko kwatwenda ngo noza hirwaro nyo witu mukatara wa kurenga nsika zazabire shayishatu abwe nguto kubambi tubako basa kwiciriza ababoda aho kutwarwa shirinje 15 nibakushabe mitware eshatu abwo kuba baboda nibaronda abandi bo kuba supportinga kugira ngo batabitiro mu mahanda abwo kube nguto ne bahanda gazica ayiwako notaba umurade kika 20
tubasa kuhatamburisha akugira ngo notambura nogenda mpora mpora ebisiruko nonoyeganya kugira ngo utakagwa hansi umwe nangwa na accidents nizubaho ahabwe ngutombi okugamba ebi babiri mbabwa na Grace Agabo yesimbira mu nyishengero kandi atayine kibina cyone cyo butegeki mazima abantu bitu tibine ntasya nunji nentasya ncheruho tuteganisibwa mununga abo kutozitwa kubambi mbwena bwe nshongejo tukantuteka twahindukire district obundi tukantuzabuganirwamo tutungo buhereza nka district yabo konka twagire kutora nabebembeza bamwe tubatufaho munonga ndi Anita Tukunda abanyamakuru bitu twagumizamo na namakuru polisi muri Fort Portal erizuba yahakanise bigambo bya mukuru w'ekibine cha National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu wagira ngo binja abahazibe bakwasirwe polisi kandi abandi baterwa amasasi ahizuba eryanyuma abazyo Niba n'abanyamakuru mukasheshekerizo bo muri Fort Portal Robert Kyagulanyi yagira ngo abahagizi benshanje bakwasirwe polisi kandi abandi babiri baterwa amasasi agabarekero mu mberambe munonga ekiziro bwanyuma ya Kyagulanyi okugira obutekereza byo kwerinda amahando gwabirayine koresa okuza kutera campaign mu Rurembo Fort Portal Enshongeji heretira byo kwerinda bamaresha hibiri hagati y'uruguto harurengoma mitanje kutaho mu Rurembo Fort Portal They have arrested 70 of our comrades and they've shot 2 of our comrades with live bullets and they are in critical condition. That is what Yakagaba is doing. That is what Yabakama is watching over, but we shall not give up. Konka polisi nejange bugambo bya Kyagulanyi byenderire kubata amatugembuzi okubayisengwe. I want to clarify if he has evidence. Ourselves are here. Boma Ground Police Central is here. Let him send his representatives to come and verify that number. We don't have anyone or anyone injured who is shot and is in a hospital. If he's shot in a hospital, he has relatives who can come in and report a case if it is there, but we don't have those numbers of people being shot. Polisi akakumunu bakataha Kyagulanyi abukuruga ahantekateka babire bikirize nonka polisi na timu ya Kyagulanyi okubarashirira karuru mucyanga cya Toro etukanya okuyisa oba okozese kuberyo naye kyatuvudde konti omuntu ngaye kinomu ngayagala koyesa kubo yayononya obudde bwa ssaawa 3:37 bwe twatuuse ne Harubaawo nga ayingidde gye tuyita Fort Portal City ng'ayagala kuyita mu kibuga wakati ng'ate waliwo ekkubo lye twali tuplaninze ne bacoordinator be bennyini Mr. Rwamuhumbu, I think bamuyita Mr. Rwamuhumbu oba omwami omu gwe bayita Rwamuhumbu ye coordinator nga tugenda kukozesa St. Lewis Road tufulumiremu mu Kacwamba Kasusu alyoka agende e Bunyangabo. Ogunazira Kyagulanyi ebyo kweriza nga byo kwerinda ne bambonabonesa nabiha kukoreka ekyake era kuva ssaawa 9:31 tubadde naye awo nayagala ova mu motoka n'ebyabadde mwena mwabadde mubiraba naye era ne tumaliriza nga olukuŋŋaano lwe olw'obudde bwe yawesitinze n'obudde ne butuuka obwa kampeni nga buwedde tiyalukubye. Wana polisi nabagira ngu hariho bayikirize ku ruganjenderwaho emyanya yibaragine. Electoral Commission oba ekitongole ekikulira ebyamawulire ebyokulonda tekikkirizibwa kuba nkuŋŋaana ze tuyita CBD areas ebifo ebirimu bizinesi z'abantu ebifo ebiri kumpi n'enguudo roadsides trading centers n'ebifo bino because these venues are unauthorized tosobola kukkira n'oŋŋamba oli ku Rukid 3 Ruhandika Street. It is a one way erina enguudo bbiri single carriers but is a one way ogamba nti aga kugana abantu nga bali awo mukulu wakati gasha kwa Jonan Tsingwire webale Jonan Tsingwire twagumizamo na namakuru erizuba twaza omu district ya Rubirizi omwanya ogurukumanywa nkaburuma aharubaju rw'enguuto nyigendwa eyambara okuzaka sese
aha noho orukushanga abakazi abamaraho emyaka mingi kandi ubwe barikuguza eminekye ya bogoya okubisaho amaka gabo hamwe na nokwereberera abantu bagira ngo umwuga ogu gubahwerire cyangwa mbyentasiya yabo iwe kikuru shitama turukize embozi yabo. Abantu binje barukoresa oruguuto rwambarira kuza Kasese kigumire munongo kwingura umwanya gwa buruma omugomborra ya rutoto bataguzire eminekye aha mwanya ogu. Omwanya ogu nugumanywa habwo kuguza eminekye hireje kandi yakahohwa ha sentenje. Bera ati akari ekibingo kigiye kibingo cyomuka atariho bantu kuya akari umushaba kandi mu mitama nagantama akabana turari no yahina bahuta supply hari umwanya rero bwanyuma yagumana leta bitakuri nateka bitakuri nabata bitakuri nabandi biza akari umukazi nabo bakanumwitanye ashanya wera iza ya leta mineke natandika guriro akabaragara ata abantu bagumana beyongera abe mineke abe bitoke abe bitakuri ati kabakatari gumuza mukati mwenu kabakatari. Uhireho kuguza eminekye abantu baguze ebindi nk'ebitoke ovacado n'ebindi. Kuriza side emwe washara omuhanda mbwenu okahenda amateka g'akatare bakutera fine yo kubinga omu katare kumara esande 2 ningashi kureta emitwaro 4 ningashi ebintu byawukabirira bikafa obwe noba wajoga bacheyamani. Okuguza eminekye omu mwanya ogu kukatandika omu mwaka gwa 1990 kandi kwiha obumbaro gw'ababire nibagurizaho gugumire nigweyongyera okusya hati kandi bingi omu barikuguza eminekye omu mwanya ogu n'abakazi. Ekyokubanza akatare akakine omugasho muhango nikatagize egomboro kandi kuko kusinga kutagize egomboro yiti ya rutoto omutamuzi esikwatiine n'obutare. Ekyakabiri kiine community mpango eri kukakoreramu harimu ab'ebitoki harimu abambogoya harimu ab'amaduuka so oreba ngu embeera ezo ziyambira abatuuzi okubasa kuimprovinga aha miturire yaabo. Akuborede nga tandikaho kushuburiraho 85 n'eshaha y'obwa hati niho nkushubura kahika kutunga amaka nashwerwa nagumizamu ninshubura nazaara abaana niho nyihire fiizi kubahera omu katare kiitu aha bashomire buli omwe yahika hakoma hahurire ngu aha niho hakumwendera kunga kunogya mu tibara yange na university twinemu abashohwire abaana kuheraho mu bashukuzi bataahi banje abashohwize abaana university. Akatare aka nikakora buri izooba kandi bamwe omu barukukakoreramu nibagira ngu bashomesa abaana baabo bayongyera n'ahantasiya y'amaka gaabo obwe barukuhweraho abashaija baabo. Katare omu namaramu emyaka 15 okushubura akatare omu. Akatare aka kanyambire munonga okurugiira abaana banje nabiine amazaara ataano ngazaalire omwanya ogu. Akatare akandeberire abaana banje nabashomesha n'okushubura bizinesi yange enyemeriizeho kuhisya obwire obu. Oreba amaka gabo gari amarungi garukurebeka kurungi kandi kiyambireho n'abatuuzi wasa kureba conflicts hatu mu maka gaba abantu abineho akasente ziba zitakanyire nomanya ekibakwetanga domestic violences nikira omu families especially abatali mutasi konka abantu kubakora ejumbiro mu katare omu babona mutasa yabo kibayamba munonga. Oreba ngo amaka gabo gahindukaho n'entaro zo maka zakyendera abaana bashoma development yabaho so akatare kakine impact mpango munonga. Ensonga ya PDM omubasobuzi ebayambire munonga okuba kwa miliyoni emwe ahantu uba wacheza n'utandika kureta bogoya zawe n'utandika kureta bitakuri n'utandika kureta buri kimwe cyona kiri kwetagizwa n'abandi bapangiremo amaduka bariyo nibakora. Mbwenu kiyambire munonga abaana b'isomero baana bitwa kujya kusoma isomero akasente kariyo kiyaho okahereza omwana aza kusoma. Abantu bo barabe nibagira ngu nibakora bakizire kuteganisibwa butandu kandi hariho n'abataahi baabo
abaratomirwa mu mwanya ogwo. Nsaba gavumenti mutuyambe mwabana muhurira kari mukuro busasi bwitu mushitera hakatare tugume tugurize hihi bakasuma batusanga ameza zitu batusanga mu katare kitu tutagiye kutomerana twahendeka abakazi bahendekira aha abantu bahendeka tubacine maguru abo kwiruka twina habakikuru twina haba abakade bakurakuramu bona mbarira hamineke konka twine kizibu cyakatare bakalfane abantu ko bakamanyirira katare kuza kugira ngo wakafurura nikira kuguma akatwatwazira katara hagomborwa akuba kweta kwa bimbeta kabagarame konka stiruka kango mbire baro ko dawunukisha karwaho so tukaba twateka ngo twakwata katara ko twakashiftinga twakato mu mwanya gwe gomborora nikabasa ko developing komisa muri kokora encourage konka mwe noreba nkagomboro kabatino nkasherita konka mwe noreba akahabogwa hageti yetawuni ha inkeso njura yagwa umuntu abayinaho kwegama ahabana hetensa ugira ka store umuntu abayinaho store so tuteka ko burijo nangwa tukija kwa furona kataka kace twakagura akutwabukije muto iriti yo kubayamba abakaza baba basize kuguma mu kataraka ahabwa amataka maronja agino rwezo ekero ko bahwera kutunga bogoya eso barukwanaka bakaguza abantu gashakwa Onesimus Ndianabo. Webare Onesimus Ndianabo twagumizamo na namakuru President Yoweri Kaguta Museveni yasima Kyambogo University ahabwo kwebembeza amashomo aga science hamwe na nukuhangahangaho ecwerera bejo kushohora na n'ubuhangu oburukumara ubutumwa bwa President bwa mushomerwa omuhwezi we Jessica Arpo aha mukoro ogwo kujwe kabeji 1538 abaheze mishomo yabo ahitendekere lya Kyambogo University. Obumu butumwa bwa President Yoweri Kaguta Museveni obwashomwa omuhwezi we Jessica Arupo yasima Kyambogo University ahabwo kufayo kutamana mu kutungura amashomo ga science echwerira abantu kugira obukugo burukumara. I congratulate all graduates for having made it to this graduation. I commend the Chancellor, Professor John Yakobo Okedi, the chairperson of the council, the Associate Professor Fred Wabwire Mangeni, and the Vice Chancellor, Professor Eli Katunguka Rwakishaya, for their leadership in higher education. President yashababa hendere mishomo yabo okuba bajwecherwa mu kurwanisa burwenguzi omubyange barukurugamo. Today's achievement is the beginning of their education journey. Therefore, invest in lifelong learning to effectively contribute to your personal and professional growth as well as development of our country. The greatest asset available in developing the nation is the people. While depending on the education system, the institutions of higher learning are at the helm of the education system, which generates requisite knowledge necessary for steering the country's development. Vice Chancellor wa Kyambogo University, Professor El Katunguka Rwakishaya, yasima abanyamyuga bona ahitendekereri okutita farahango ahantu ngo kayihanga okorabiro mu kushomesa begekiryo. Kyambogo University appreciates the support we receive from government, and that financial support and guidance has ensured smooth operations of the university, which have culminated in this graduation ceremony that we shall have for the next 2 days. Orikurra kanso wa Kyambogo University, Professor Wabwire Mangeni yashababeji okoso buhangu batungire okwinedize ntunguka no kwebisaho. Before me in congratulating you for the hard work, the commitment, resilience that you have put into your studies. I know it's not easy. Reading books is not easy. It's only a few who can achieve it, and you have done it. So congratulations.
wari kurura Kyambogo University Professor John Okidi yasima abeegi n'abazaire okora emyuga yaabo ekibashikiza obusinguzi obu. And please ensure, and I say this slowly, ensure to protect the image of Kyambogo University wherever you will be. You are going to be our ambassadors out there, and please behave and conduct yourself the way you'd be expected, or the way that would be expected of the Kyambogo alumni. Abeegi mitani ganashikatu na munana nubo bajwara kandi muri aba aboje n'enkumishati igana 57 kandi abishikine rukomerwe na 81 dera abajwara PhD nabi nabashatu gasha kwa Jimmy Muhumuza. Webare Jimmy Muhumuza murebi witu wa TV Mulunzi ni kusima aho rukuturebera hona kandi webare na kuturana okureba TV West studio makora gacenshire kongo tucize tubase kwantumuraho tugaruka na makora gandi. Movich Relaxer Cream, brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Agaruka tako twakuretera umuti ogw'abanyabutumbi ogurukore byo kutangaza omore district ya Kanungu. Shanga ubuzima twe n'abantu bona barakiye nati tino kugenda kushitema nk'ijambira pani. Movich Relaxer Cream, brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Are you in panic or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echanyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe, pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa muri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel kunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 36 Kuko bujineke topataga nugamba aba original garments bari sirimpindu ko mukujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe nabana na perfume zone binesyutse zumurembe ezembaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bini na shorts hamwe na belts nunji abarukwenda vests boxers hamwe na socks ezi original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji ezi original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street hamwe rukubanza rumunamba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Nyebiti kubyenda Benkoni
yakweha utamuha umudu nokora ikikire wanyompe nkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinge nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uyindiko mushishanyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova nari cyo kuterwa umutwe sinza kutambura ngashimye ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunga icupa yawe hati omumaduka gakuriye no mabarago no mwihanga iyo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakingorire waliyote amani kukaleo obwe turukwirira kutera karuru 2026 twena tutereyo wereka guta Museveni ahabwa mukuru wihanga ahabo kuba nuwaresiro businjo mwihanga atumbuye bwegese ebyamagara hamwe n'entasi 2015 byo kukubanza 2026 tererayo wereka guta Museveni chebera basi buriho ragirebe hona Museveni abase kukumebe byona ebyakozweho hamwe n'ebirukuza kukorwaho omucanje cy'erukwije protecting the game buri munya Uganda 2015 byo kubanza 2026 tererayo wereka guta Museveni tubabura nitubendeza kutera karuru ko businge Christmas bunyaruguru development yakuletera ishitire Nyamurungi ahiburi wamwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kuruga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 2025 oteyayo rero cyakomja gukutaho mukazano ko kwangura ebirabonye mwinshi wasevinga miliyoni 2 neshweka nemigabo miliyoni 2 neshweka notungo mchago kwangure wasevinga mitwara 5 nemigabo mitwara 5 notungo mchago kwangure wasevinga mitwara 25 nemigabo mitwara 25 notungo mchago kwangure nkoko shikari omucheri emigazi nebindi Baharon za boda boda, dairy, school fees, agriculture, emergency, home improvement, water harvest, commercial loans, neri. Nibashangwa nyakasharu, bunyagura head office, kandi bine branch chambra, Chitagwenda, Ibanda Kagongo, Kasese Katungu. Manager, ogito wagito. Kwa kama tumukidara, kabataka jiremu. MC takizira. DJ achumuna na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tumwe twatesha twata amashamushanga zibesha mushanga tikizana ngo okusharake ni shamushanga nizeze nyine byo ni sharakeki tukazakunyumbo na wapenzi yona nesende kokatanywe mbogo nikushechere nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kana bamuruti ayibambe nikorera ayimukama wanje okagaruka mesharange amashemerwa no kujumbura hari Gogo Kids Festival and Family Day 2025 ebabina mukaka 2012 omwako hari Gogo Cultural Hotel and Cultural Center leto mwana shemererwa mu izoba ergijwiremo ebira bacamura nka bouncing okuvuga niya okuzihamize first painting nemba kazo kuzina nemishono y'ebyenjwa otebigo za baruni n'abashongoze mwinji barimu Fresh Kid Wakiso Dance Kids DJ Ikra Zada muleta abana mu nyumire kuonya tonto omuziki bunda binji tuzina futaka fito okuingira mutwalo gumungu okutahamu sinije mutwalo mugana abazira no kutahira mushi tandika na shayina zakasheshe okusashaye 12 zo mwazo injoye muri kira nohire omurigo gwigongu amashemererwa eka hamwe n'ebiro bikuru byona omwanya gumwe ebira kiraho tera noti mushaka mukaka mushaka 28 Gogo Kids Festival and Family Day ayiburi kamwenyu kino mugasho ekire kikureki yetungire Altar Wine ya St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine niyo mutindo kurungi kandi ekozirwa ahabwawe nanye. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa omaduka gono mu ihanga ryona okumanya beru kukiraho tera note mushange 2 mukaga note ina itano narishi note mushange 2 mukaga mushange 5 ina emwe namashemerwa minji nitabarusi ababona abatungire visas kandi ntumanyisa abantu mwena ngwe mihende yitu
tugishazire okusya hari miliyoni 2.9 byona bihwire kukorera cyayi cyenyonyi Dubai turire Christmas omuri Dubai. Hayes recruitment experts yabaletera interviews za aircraft cleaners, cargo handlers, security guards, warehouse workers, waiters na waitresses. Orwakashatu ebiri 10 okwikumene aha cheka shahibiriza kasheshe reka turire Christmas omuri Dubai okwehandisa no kwabusha ninga free registration aha mirimo yona amataji gabogona esimu not mshanje ina not rukumi ninga not mshanje ina itani itano hamwe na not mshanje ina not emwe 2 3 4 5 mukaga uri bucho tekera byo kombeka gendo mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri barasite ogahata bafurikire kimwe bakaruga Garage Street no bashanga Makanising Street a kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo Gogoma eri kushangwa Victor Bwana Road washumira abanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango 60/60 na 120/60 okurga Twyford Kenya na China Mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusibata zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwinji transport eriho kwashika showroom yabe yahawe house ebintu byona no butandu bata kuruka yuko mbutumwa bw'abashubuzi ntugumizamo na namakuru agacencuire kandi agishwekeki umbyo bahangwa hamwe n'ebyishizo twakuretera umutugwa abanyabutumbi oguru kugambwa kuba gwine myaka 300 hamwe na n'umushobo abantu batari bamwe na bamwe na nengande zimwe umucange cyakigeze no bagwicerezamo okubana gukora ebyo kutangaza obwe baruku gukora kw'emigenzo yebyenzarwa kandi ubwa hati nugumwe ahabyo burambuze omu district ya Kanungu. omuntu gw'abanyabutumbi nukushanga mu Rwanga rwa Rwomere omuruka gwa Rwanga omuri Kanungu Town Council izina ryago n'omuntu gw'abanyabutumbi abatura abarukumanya omutogu nibajanga gutangaza buri omuri kuguhikaho kandi gutwire nukore byo kutangaza James bavuga zikama no mumba rukumanya byafayo byo mutogu kandi nagira ngo guketwa omuntu gw'abanyabutumbi ahawa abantu abanyabutumbi ababanze kutura omwanya gwa Rwanga ogugurumu ekyabire ncetwa ekyaro kya Rwanga myeto omyaka yira omutogu gwine myaka erikweshoba mu 300 no guhebwe kitinisa abantu ba Kanungu na kigezo kutwarira hamwe kandi abarambuzi nabakiro kuguhikaho okugureba tushangaho ubuzima twe n'abantu bona barakitira na hati tino kugera ku kitemo ikejambi yapana n'abajungu bijega kunuya ambwene bijega kunubanye tatuzaho kubagambe byo kwase yagishe kiti ingo hina abajama ni 10 bizire n'abakazi babo bagira bate mikono bacehinguriza umukono hagundi bacihinguriza rero aba photographer uko batemisha tutayire Charles Batenda omumba gurutsi abanyabutumbi atugambire ngo hariho umuzungu waragira omumba kozwe okugutema kandi ko bagutira empango yo kubanza gwaje shagama nyakugutema akagwiraro aho naho ubwo nari umuzungu kabaye ndavuka ndagutema umuzungu wari yenda kwetana kabari abo bangadusha ubwo mu ntabwo wazoshaga yiruka umuzungu n'abantu batinda umuzungu akaza gutema gushaka bombo gwaje shagama ubwo murenza kaka murenza cyaragenzera cyane ubwo kakaba kicaje ubwo bibanza gutema yasara ya uru mu kigo yaza bocera hoya gutema yatema uko yatemewe shaka bako yazire muzungu yiruka aho yakubaho yamukoratera bakariya rwari uko wako
marezi abakekisazi bwero Batenda owazirwa mu mwaka gwa 1933 yatugira ngo kuza kuzarwa akashanga omutogo gwakurire kimwe kazarwa 33 ukaba gwazwireho gwabera gukora katukumanukura no kubona kuganiriza kugenda gusigiza sebari mwana n'ushigaza nakora waza tukabatero tukabangenda kujoshera wabo naturu abanyabutombe nubajangwa hansi y'omutogu rikaba ry'ishazi no abantu babire bashutamo kucyobora okucomanja no kushabiraho aruga abaganda bari kwijana motoka zabo bapakinga hanuya bashanga bine miteka yabo bazire banyami mukasheshe ibintu bari kugenda bwene nibije mu kushabiraho nibije mu mwebazo kashaye kuri nibiri bararaho mukasheshe ibintu kane bagenda kirabo bazateka bariraho abo bagenda wabo barita mu bwo banyeraho bagenderaho batwara kugenderaho n'ubunanga unakaga haro n'undi nawe mbere yaza kubekwagira aho gutema nawe yabura tumana yawe abanyabutumbi nibo bantu babire nubakiza gukoresha omutogu gukoreraho imigenzo itari yemwe nemwe no kugwicererezamo ansi y'omutogu hakaba hatura hengwe eyabire turanerinda amani g'abanyabutumbi n'omutogu hasema branches kira protecting aho hakaba engwe ekora hasi icyo kiti iri ku protecting powers z'abanyabutumba aho kandi bakaba bagira ngo urakitema urekora akakitema ukana survive the night mutogo tukaguyaho ahubwo kwa n'ibyo buhango neto buhangwa kitu netukikunda netukikiraho inkiko zitu hariho akacucu nangwa na n'ubururu bwa ntoto kubitera hanoye so tukabasa kukitema ngo twatiha bavuga nagira ngo cyanga iki irakikaba niceta rwanga minyeto ahabwo mushwija ugwisire bingi ominyeto ecyanga iki kitakesirwe nyabutumbi tina abandi bantu babaga bari nacyo kumara imyaka myinshi kandi bo bagakikozesa ibyo barakikozesa n'imihango y'abanyabutumbi no mu kazi warema bakaba bamutanga bamutwaraga aho umusharira imaje aho bakiti mweno kikaba kindi respect Lois Chakunzire webyo burambuza wa district ya Kanungu nashaba barukutura hihe no mutogu okugurinda tubaburijo omukuma emitiyo y'enzarwa nibaganirwamo miringo nyinga kuba tukubanza nekola nk'emibazi then emitejo some of them nileta n'abarambuzi abarambuzi abo nibaleta sente so communities omwejo mutini eri kushangwa kwiye kweorganizinga bakafominga nka association then bakatandika kukolaho ebintu nko kuzina nko kuruka nko kubazira abagenyi ko bari kwija barebe ibiti bakaba entertaininga communities noshanga baba paid up abahango nubajangwe emiti yenzarwa nebindi byafayo byaba bikumirwe kurungi ni chwero kongera entatsi y'ihanga kurabira omburambuzi gasha kwa Hweza Wilfred Hweza Wilfred okuturetere byafayo ebyomuti ogw'abanyabutumbi okurega omu district ya Kanungu twagumizamo n'amakuru abatura hamwe n'abashubuzi abo mu district ya Rukiga nibetombwitire engutumbi ezuruba kugira ngo zibaremizo gukora imirimo yabo eyentunguka abatura nibakira kwetombwitira oruguuto rukugita bukinda hamwe na Kahondo aha nshare ya Rwanda kandi urusinga gukoresha bw'abatura abo mu magomborera garimu umuhanga bukinda hamwe n'amaziba abarukutura okwe nibahinga munongo butunguru ebitoki hamwe n'emondi kandi nibagira ngo kutambuza imisharuro yabo kigumira habwe ngutombi ogumuhanda amazima gwe
no kuhangira kungati gwangwe ukico kubanza n'amabare gunka no kugendera umunamba yo kubanza ahantu habahari cyabe kisarano kitera hansi ngo nuwo wagwirwa kagwa kunga umuhanda gwini mu bimaze uruguto gwini ruri munonga kandi kabendesha kugira ngo abebembisi abarimo umutebe batuyambe baturetere kureda batukorera uruguto then tuturaye mutuki muri bina binji taha honka gwe no muhanda niko gufire kandi gumaziro bwire buringwa kuyenjura yagwa tibakagukoraga zirubwire buringwa turi omumbera nkeje ukurugera abatura entase yabo bwahatenese baza abo butaguze barukwinga bw'imihanda mibi kwa bantu beitu abarukiga na Munonga Town Council kandi na Muhanga Town Council kandi namwe nabukinda sub county n'abahinji bo butunguru n'abahinji be mondi n'abahinji b'ebihimba kandi barabarena ngo urugutogwe ubase kutwara ibyo kurya byabo okuruga muhinji okugira ngo base kuhika aho baraza kubiguriza babase kutunga kaseti onka twobire twine nkuto enunji emotoka zoyijire kunda abashobozi batwa kaseti kandi kora twaro kuba kusera bakwiye mu transport nkebe abembeze bagira ngo kore nguteji kuri yo muntebe kanise cyeka cya kashatu eco mwaka gubye sento gurukwija bitwumbiye ndagambo na chairman RC5 umwamika kwerere Robert Mbabazi yatuhamiza gutukoza kwa mu bya hihi kugira ngo base kurutereza abwo burungi bw'abantu beitu abwo kugira ngo Kiga district eine mishozi ko kuba wakora umu enjure kagu hakaraba musuzo nemejo koko rukureba ngo mu ryeje suzo muzaho ushongo babiri batakarukoze aho kwari imitunga minje rukurwo mu shozi ruguruke kashuma ikashisho enguto zito gashakwa Nelson ahimbisubwe webare Nelson ahimbisubwe twagumiza muna n'amakuru kamishana umusungure cya government ecyo kurwana robugabe bw'abantu echa Uganda Human Rights Commission arashabira abatura mu district ya Shema okongera mane okurwana soboro makagaro Jacqueline Atwire rwabukurukuru hagambire babwabire na Sheriff Shaji bakaruko mishangiro kazi ahabwa Shema district omuruka gwa Chengando omugombo ya Kigarama district ya Shema asamarize binabirengeze renta wanu wazacha kirimo gwa stand nambone zankoko zinabire nimbagambire kama katukura nikinde cyatuzenko ko mutwaro ahanyuma ye barabiri na 10 ninyenda kwija kubagabire nkoko ikabongerana n'amafa abakazi baje bakahinga abashije bakarya bakaturwita abana bakashoma abamukazi ko Jacqueline agambira abaturo muri Kigarama ngo bafe Munonga barebe ngo batunge entasi ya buri izoba kibahwero kwetungura Jacqueline oya gweni tubrece tugumize munentunguka wacha tegereza Kamishana araganise kwatansa n'amashomero okutungura ebyo bwegese na Karimagezi abatura batugambire barukwenda bebembezi bakore baza kurwomboro na Munonga abo abarokuturo mbyaro bakurukuru kuba uyabanza kwesimbaho niwo ko muntu kabandi atime y'abantu abiyagise kuko ekito akatugesa hekito kwa kwegesa batahi bitu katwebemberaho emyaka yahwire yahereza amashanyarazi agatwituriza computers primaries yahereza abantu bona mafuka so Jacqueline no mwana witu umugandi abesimbire batine kibina cyo buteye cyo mu district ya Kigali betombo iterabine bendera ya NRM abar kujanga babatwariza kubi ndena mudegese mu ka politics especially abagira ngo abaje babiha ngute independence ngute twinente mu parliament ayo ndashita amagambo cye ndashita amagambo entewe no mu parliament ne yavuga pia bishe pia KP pia kampika hoti yoha ibigambire Roland ndiyo mjenyi omombesi imbere batine kibina cyo butegeki kandi abugambire bwa nyuma yaba mombine bendera ya NRM
okugira ngu otine ekigombe ky'obutegetsi tashemerire kwebembera abantu. Omuntu arakugira ngo ari mu kibiina kya independent. Imwe muri mu kibiina cy'Uruhanga, muri mu kibiina cy'Engozi, muri kibiina cy'abataka twatanise nguwe ngo ari independent, gutaraza abandi bagizira ki, gutaraza abandi bari we Museveni atarenda kuzaho, we Dr. Sylvia atarenda kuzaho, we KP atarenda kuzaho, we Mutebei Simon atarenda kuzaho, we Himuli Mwamuke atarenda kuzaho. Haza kana kabijemu ukahurira abantu barashuma barenetera barara baratambara ngo ari no wa independent. Mwe nimwe kumurahene mwe no bohereza buruki ati mwiguramisho muhweze abebembezi abarabase kubaretero bohereza. Gasha kwa twakire Michael na Nelson Ayimsubu. Bare abanyamakuru bitu twagumizamo na namakuru abatura okuruga omurko gwa muhito omuri Kitagata Town Council mu district ya Shema barjire batakira government nibashaba ngwe basiho hereza burungi. Bigambirwe Professor Ephraim Kamuntu obwabire nashero bushaji cyo muri Muhito South hamwe na Muhito North muri Kitagata Town Council Shema district. Kwanza kusema umuntu gwakore kintu oshabora koze wene kintu kugira kiti akasinya mutahatwa katahatora katahasire otaka katahataga wakaza katahata na kata amakuru gacho waza kusaba amashanyarazi ogashabora garesire otaka gareta kapaka gareta na gata oguba musimira habwo kurwana rentunguka y'abantu baburijo mbyanga abana bayokobo kuyabagirira batumisha tumiji wenenje ari twasire twinenjara ya mizi twinenjara ya mashanyarazi twinenjara yo kufaka tenkoro twinenjara beno muwizire bakwaka rugojo ndo otwingira umwe Ako program kajikora mu munonga kandi ukatukicira ku munonga bagina kadabantu bili ukandiro twine utobwebembezi bibi ninga kimotoka changu watuga no mukaguto kafunzire kwiguza kire kwiguza kandi utokurabaho lokizaje bunu mpaka ekirwa kiyemerera nuhoro kirota mwene mwatera karuru kwa myaka 5 katera kwa karuru karonda kubi ekyo nicyo kimotoka no mukizaje bunu mpaka myaka 5 kisireta. Professor Ephraim Kamuntu araganisa abahagize bo muri Muhito okubasyo buhereza nicyo kibona mezi nicyo kibona guto nicyo kibona kugira abantu koza batabara bukoze omugandero idatuye no mujuni ashabira abatura mugombora yarobaye muri Mbarara district okuzora misho bakareko butabihwa abebembezi abarukuronde byabo. Yatimbra edamu ya Rubaya netaho abantu bingi secondary itamu ya Rubaya yakakaya kurenguto Makonze road Bunenero Butagasa road yakakaya turobinjera amizi 15 billion baringa koswa egombora yona terero terero Museveni na flag bearers onere boshtam yowe yenda kusimaro idaro yowe kwelete bintu binja amizi omuntu abaretira miza takoze akaza kurya nazakoraki Roida shoborire bicaha byakoze mu rukogo ebirimo kusharenguto okufukora ebidamu
okukanika za nayikondo n'ebindi. Gashako Mike twakire na Aiden Bataringaya. Karimwe bari abanyamakuru bitu twazagaruka tumureho tugaruka namakuru agandi. Oino mukoronke mbaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera mugeza gore mu rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events ni bashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omurimbara City ukumanya birukiraho tera noti mushaje mukaga hata noni Chenda na mwenda ananeina tina events nito tuenko muri burengero rwizoba abinohereza bwo murembe ya mjungu sako ya kuretera umucago kwetaba mu kazano kandi ukasingura ibihembo nyamwinji bwanyuma yo kubika kumara nyeze totari hayo bika kutandikira imitwari 10 osingura ibihembe biri mente ibihembe bindi biri muza water tanks smartphones embuzi emfariso za branjiti enkoko n'ekitire cyanyamurungi kandi okusingura na AGM obwinji bwo konje boragure niko n'imica yawe yo kusingura ereyongera rya mujungu sako bino buhereza bwa business loans school fees loans agriculture loans boda boda n'izindi nyinji rya mujungu sako irashaka rya mujungu nyakasharara kaharo muri kabare kandi ina mataji muri kahondo maziba buharaka mwezi gwa matunguru kigonje kabare rubaya hari rya karimira rubanda rwentobo tungamo esimu noti mushanje 2 anana mushanju 58 nkaga na mwenda amazina ganje biro sanatori deputy head teacher St Francis Vocational Secondary School irikusanga muri Bitoma Bushenyi district. St Francis nishobero ruhango ry'inebizimbe byinji na nabana nebinji na nabakozi nebinji konka tukaba twinekizubu cy'amasanyarazi turukoresa generator mwefa etwara amazuta minji konka ahitwa retira abantu ba fresh Uganda mazuma bakatha amasanyarazi marunji mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyine maka abamabara za hoteli tungasora ya fresi rero kora magoba izuka ngo nibajikushumikira bajikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiro kukira hotela noti munana noti acha na mukaga atana na mushanju ngaga ni 5 eyabusha Otaka chimanyire nguka katuba kagebe hamwe na Bwecho County Club nibeta abantu mwena kuchana mazire okuleta abana bari hagati y'imyaka 3 hamwe n'imyaka 10 Arkatatumba Academy Open Day Bwecho County Club Sunday 12 12 leta abana bashemererwe ahabwabusha bakuza swimming horse riding okuvuga barasi okuzana umupira football volleyball netball hamwe na bouncing castle mawe na tennis eriyo izoba ryona na bana batunga bicoco by'amani ugira kwemba yena nimwe abazira bakwenda imyanya ero buruho buri kiroto ni kitandika cye cyayikarwa hagati ni cyeta gisaba nywani ogwe ni shuku sako abehireyo ukwikiriza ibigenerwa byawe kurabira umukubika twine accounts nka individual joint account group savings account institutional accounts ubone wenda commercial school fees ezo hinji no bulisa boda boda land title chapa ninga express omushahabiri ni zonka amagoba agari kubashyira buri yomwe tayira amatagidu a head office Chabya Shuku Town Council Rwanya Mukinya branch Kabgohe branch Nyihanga branch Bugamba branch Nyamukana branch Mbarara Arintare road na Nyakarama outreach Tira star bibiri kirana nina emwe ina emwe hash okozesa obuhereza obwa mobile banking tano tumushaje mukaga ananisha tu 18 atano na mwenda
way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera, genda olabe omusawo. From the lush highlands of Ankole, Uganda, where the earth and the air nurture every seed, comes a coffee like no other. Each bean is carefully grown and handpicked by rural farmers, sustaining the land and empowering our communities. At Ankole Coffee Producers Cooperative Union, SCPCU, we bring you the perfect roasted coffee cup in a meticulous process from the roastery to your cup with a bold, aromatic, smooth taste. As you savor our finest flavors, our farmers and youth are empowered by SCPCU's community initiatives. Taste the difference of Ankole Coffee, a naturally bold product of SCPCU. For more info, call 800 300 533. Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanchi eya kitaka. Lanchi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne ku nyonyi kw'ossa n'ebisolo eby'enjawulo. Lanchi eno erungi ya buli kimu. Lanchi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkomerero ze tulina ku Global Paint, ye lanchi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru, Global Matte owazisiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Hey yo yo, kaba kaba tema tema kaba kaba tema utate. Birabo kakasa ruvimbo awangu ya vampiro kaba kaba temenyonta tema tema temenyonta kaba kaba temenyonta kakasa ruvimbo Temenyonta and win. Buy and drink any 300 ml Mirinda, Pepsi, 7-Up, Mountain Dew, or Evervis. Check under the ground and stand a chance to win from drones, Noah's, cash, border borders, flat screens, and so much more. This promotion is valid for a limited time only. Terms and conditions apply. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab, and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma, or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691.
Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Kare umurebi wito murungi tabarukayo oko mukahumuro amakuru agacencwire aho turije okongera yagandi konkareka tukusizire mu program eyenshonga yizoba lake kasangaki yashiraha okubasa kuba na nabajenyi abuturije kubantu taya isokutera toch mpango mnonga omukwetebekanisiza akaruru akarukwija kwana katerwa okwezi okurukwije umwaka gw'2026 makuru agacencwire nagakuseho nde Elias tugusa hamwe na Lois Gava oworumo rwo bonero itwe nitwendezo kurara kurunje. Eshaha zabishatu zekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Ukumbereba nekushiwaho France Uganda ekitongore ekirize okutereza amashanyarazi gizoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwisaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri kyetengo cyawe cyona oyine mbogoka naba mu rugi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Tina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kenshi ko